Talofa lava o talafou mai Australia. O lo fatino nei se vaenga su e leo le su enga e whaatatau i le umo le ola o se pepe whamasina i se whale mai New South Wales se i le vai se nei. Whai mai whaamtaranga i le 9 News na whaapso ta ia leo e whaatatau i le pepe lea na whaamnu ria i le aso lua le vai se nei o le pepe na ave atu i le whare mai i Canada ma toi ave nei le whare mai o John Hunter i Newcastle le ana umaino na ola i se teimi munumuri ane. O le whaamtaranga o le o whaino mai wa whaatuina ia le suenga lea leo le Strike Force Monier e nafa malea mata upu ma wa whautua ina leo so stasi sira fia se whaamtaranga i le nei mata upu ina ia wheso o taiba vea nei le Crime Stoppers po le ofisa o leo i Canada. E tasi mariwa miliona se whaasaranga tupe wa tuuina atu i se tasi o nanga tau ne NDIS po o le NDIS provider ona o le mata upu o mariwa i se tangata iaia a fianga tumau ina ua poloka lana manawa a o tausami. Mari putia le ala taiva o le tamale ana mariwa le masino me lua whenua se fulu tolu aso talua na whawhanga i le au whainga renga le nofuanga na tausi ai le au nanga lea le Valma Support Services i le whaitua Richardson i Canberra. Wa iyo ina le au onanga le tūlanga sa maita wina ua lape ai le au onanga e pei o le o le toleni o lana au whainga renga. O le asoruru le vasa nei na whai ai le whai unga le whaamsino o Elizabeth Raper e tatau o na tatongi e le company lea le tasi te simareiwa miliona o na o le soria o ai inga e luas fulwhao tūra whono e whaatatau i le whaatino ina o onanga ia mo le NDIS. O le whaasaranga o pito tele leo wa tuuina i se mata upo whaapea ai whai mai le whaamasino e i titi le vai ngā tupe lea wa whaasarai pe a whaatusa i le onga o ai inga wa soria ma le unga o iaina nei mata upu ma le soifua o le ua mau. O le ua maliu o li putia le ngangana ma iaia a fianga tumau ma a fia fo i le ngase le suka ma o a fianga o ngase na a fiai na whaatunui nai fo i le whaavaivai pe whaititi o vaenga o ana taumafa pe a saunia ina ia whaingo fiai no na taumafaina. E re o iei se tali a le Valma Support Services o tā ua i le ripoti le nei e ui sa tu ina le amanoa e tali ane ai. Ua si itia avanoa tau le tamau a inga mo au se tali e saute a o si itia fo i le au whai o whainga malanga whaavau malo tu sa o mai Adelaide i le toe a matali o whainga malanga whaavau malo le Emirates a o whina wai pēr le Premier o lea se tete o Peter Malinauskas mo le whaamautu wina o le toe whaawa wina o whainga malanga le Qantas whaavau malo. Taru mai le lua afe se fulutolu, e le ito iai lava nisi whainga malanga whaavau malo le Qantas, a anga i atu ma le anga i se mai ma Adelaide, ma mawai le ava no isi company wa lele e whaatino hai le au unanga. O le toe whaawa wina o whainga malanga i asu taitasi le Emirates, wa una i atiri ai o loa au inatu i whafo mai Australia i saute, lea ua tā ua toi titi lua se lau tane o loa ia o lo au inatu i le United Arab Emirates i vai asu taitasi. Wa tā ua fo i se pisinisi o le yogurt shop i Adelaide, ua mauana maketi whaavau malo mo le au inatu i o ana o loa e pei o Dubai maisi a ai. E uila ua toi a mata whainga malanga le Emirates, a ua tā ua le mauti no o le tūranga o iei malanga le Cathay Pacific, wha o popo atu iei ma le mauti no o se tūranga o iei taranoanga a le Premier ma le company a le Qantas. Wa mōria se ri i le whasio te tangata i le whaalawelawe na mawai le tino maliwa se tangata e lata i se nofuanga i se whanua tanu na sasawa nei se awhi Victoria. Wa wala awa nei leo i le whaalawelawe rei le asurua le vasa nei i le whaetua Quambatuk pe amara se rau sa 45 kilomita i le tu i mātua Bendigo. Whai mai na 9 News na mawatu ai se tino maliwa talitun wino se tamaitai i lea nofuanga ma ua poe nai e leo le li e ono sulfitu tausanga le matua. Sa su eina leo ma whai ai loa na morianga a ua whai loa o lo o wha awau le su enga e wha maoni ai le ua maliu. E leo tā ua mai nisi wha mtalanga wha popo e tusa le nei wha lawe a o tāri ai se isi di poti le tamai a le vaenga su e o leo. Tala muli e to o lima sa furu tangata na ave sea mai se no fuanga na a fia le vasa nei le tu isi sipo sini na wha le tonu wai se vaenga o se wha le tele. Whai mai le 7 News o le whale lea funga whale se fulu, e leo au mawai nisi i Railway Street i Burwood, ma sa whai eni ngā luenga tu wai lalo,
Peita ina tura i se whale tonu ina wā a fia nisi vaenga o le whale i le malolosi o matangi i le nei vai aso. Solo ai loa nisi vaenga o le whale tele lea i le awa uli o le asonanafi, whai maile sui o le tinei mū, to a lima spulu na ame sea mai o tangata sa ia i isi whale la latane, ma sa sa i dia nisi no fuanga au ma wai le pō na pō, o na ole popo lenga i le saunga le mū mai le no fuanga wā a fia. O lo whataria se ripoti la tamai o lea mata upu ai whaftaia leo leo, le rei o se soi fua na a fia i lea fo i whale tonu. Tala nāna radio sa mua mole nei au au. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. O se talafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe a manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Jana whanawha Aotearoa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaatangwa i Aukilani, New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E te leo mautinoa, po o fea e amatai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafainya tā. Ai olo o iai le mātou au sosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai e a mata atu I inei. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o manatu ai. La u Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa matalasi Angi mai se matangi Te momoli atu ai Alofa ila Samoa matalasi Ia le nā, angi mai o se matangi se I momoli atu ai o ualofa ia te oe la u Samoa matalasi. Ta lofa lava, o fo alofa fo I ma fa ta lofa I ha te oe, I le nei a ua uli o le a sotofi o le fa tafiti,
o tiu te mangaruenga o Faiva lo Filima o le tunu lea ua Gagaifo. Whapoponga le tātou por Kalame o le manawa o ngaruenga ma le Gagaifo Faiva o Samoa. I le nei fo i aso mātango fia tele le sulu le la. Ia ma le mawhana whana i whafo. After le tua, whapopo aso lo tau soifua ma se malosi o le au una nei. Ia, o tātou toi whenua i e fo i nu mo le nu ua le o tua o le nu o le me te tanu o i tangata. A o luma, i o le saufa inga o le whenua inga o le amatuli. Ma whenua i e fo i ma whatalofa. Alon soifua manuia i le lolo le tātou tunu. E le nganta i le tawhatolu o le tātou vādu nofo. Ia, wa fo i pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le atunu. Ia, ai matua, ma mawalunga se vi inga le atua. Ia na au na pa ia lātou te momoli, ma wha no manu. Ia, wa Samoa mo sona lumana i manuia, ma tai au. Le ngata i lau whanua me ele o le atunu pele i Samoa. Ia, wha pēnā fo i so se tafo le lalurangi. Wa a fio ma papa ao manopia i ai i alo tātou tunu. Ma whai e ala tu wa tinai. Ia ma whapena fo i ona whatino ai o lātou ngā ruenga. Ia ma whausi ai o lātou ainga. Ia e le tu o lava ia le Faiva masani o le Samoa o le aitau malele. E no fo i tunu i whafo. Ia, ai mafufu pea ilana Samoa mātalasi sa ola e ai. Amalon sai fo manuia ia tau ta mam tina mātutu o le atunu. Awhia tu fo i mawhatalofa ia te oe. Ta māmatua le tina matua i maota malau ia whapena fo i ino fuanga o tangata mātua. Nisi o lo whatau ta lia i le mauta ngase ia on ole. O ngase ma whatafa a pusi o tō whanga. Ia, o le tatalo o le i atau o savea. Ina ia pa iatu, ma pa ifo, le nganga, ma a au wha ma whanawhana, wha ma lo o le tātou ma taisiri le langi. Ia, ma wha fuisi a ilo tō malosi. Whaftai tatalo, whaftai fo i wha amurianga. Ia, ma lau tō wha manuia ma le tapu o inga. O lo o afe mai ai, i le au whainga alwenga le Radio Samoa. Ia matatou whilo i pea i luma o tālasanga moria i le atua ona nei fo i tautua i laulavanga ngana o tātou telefou i vai whanua o mea o li potia mai i mea ro tupu i tono le atunu mautafono tangata lau tele o atina e o lo whatino ia ai maise lava ia o ngase malo o tātou musika ma pese ma whaafiafianga. I le tātou lavanga ngana. Whaftai le tua i le iawa noa le lei. Alo mwhai. Ia ona ala tuai se tautua. Whaale au i le atunu. Whatalofa i tawha e fio le lalurangi. Me se fo le lei atunu o tātou wau mau wai. Ia ma avea fo i mo tātou ai ngalona lua. Ia le mamalu o Samoa o lalama papa awai. Ia, ele ngata ile na, nisi o lo o asiasi mai, ile nei foi mai teimi o le tausanga mo le teimi mōmua. Ia, alol malanga manuia i lo tau lato le tai, ma le lato i le ea. Ia, pia foi nisi o lo fau malanga. Ia, matu ua le atunu nei ua mai, a foi a lato ta faonga mai vanga ma singa mai i ainga, wo mai basani. Ia, manuia le whainga malanga, tau tai le tua. I lunga o le ea, o le vasa, ia po o le ala foi, ia anga leile tua ma whatau nuu le wha muimoe, tau nuu manuia o whea lava le atu nuu na e malanga mai ai. Ia tālusia i le lofa o le tua i te iatu, loutou soifua, ma le saunga le mū, i nau whanga o tau, no foi, ma no pia iai, Fatalo Fabito, lava fo ilunga le tātou apia fo linka. Radio Samoa Facebook page, ale tātou Gagaifo Faiva. Me se fo le tātou YouTube channel. So, what to do is all I ask of you is to press the like button, share our program, like it.
whaatalofa i a te uto. Malawa, o i leo te wātua bua mai fo i lunga i, mai Paulo. Paulo Falarico, mei a Vito, whaafetai a Musa, kanka masangi angi e mua feo soifi. Feo soifi mai lunga le tātou, e lango le tātou porkalame. Ia whaatalo whātu i a te uto. Inosia, whatumiti tipi soli. Talo whalava balo soifu munria. Ia whapea foi ia Lucia Pesabino Filia. Soifu munria ia te oi mwhatalo foi ia te o whea lava le mea o e mata mamai mua mai ai. Ia ma e whaangolongo mai foi. Ana ia, I love to read your comments. Please leave me a comment so a utonu ule whale nā nei le fiafi. Ia, whaise malolonga e mawhaitau foi ia autou komeni. E maalie isi komeni ia o isi foi komeni e ai pulea o kou. Tasi lea mo ta upulea ua langa nei ilunga I tono al mauta whono. Male pale mene o Samoa. The misuse and abuse of social media by many parliamentarians or many members of parliament. Ia, ale mea le taua ai ele aisi si e mawhaio nofo ilunga o le apia fōringa, o le Facebook page, o le Twitter, o le Instagram, o le YouTube channel. E tau whaatonu ia lenga ngana le atunu, umatangata le lelorangi. Nobody is ever that has that power to sit on the social media 24/7 to correct people's language and foul language. Ia upu palau wale, ia ma upu sa. Ele ma fai e sisi na fai le nā mea. Ai tu o tu lava. O le fai tari ia ngata la tau ia. Malona vaa. Malona fo I tu ai ngata. E te iloa ai fo I ilenga ngana al tangata. Po se tangata na awa wina, po se tangata fo I na Po whiare whale a onga na ongai, ma le wha onga I no le ngana. Ai, Samoa, o le atunu u le nei o le atunu ue oa tele I o upu, e wha onga I so se vaenga, so se mata upu. E ei upu fo I fotu ai, ma whati ei upu o moanga ngana, o ai, o le tala, e iai upu, e mawhai ona wha o ngai, le ngana wha whale uporu, ngana wha toina, ma mea wha pena. Ia ao nisi, e le masani e taringa le wha longo le mele na, e makua I iwi maka makaringa. Talofa muripola naia, I uvale whanene, alo le soifua manuia, o Maria, le sina tavae, talofa lava, ma alo le soifua manuia, William Leo Pepe, talofa Leo Pepe, malole soifua manuia, o I Southland, e mano talofa I lo uso ia Leo Pepe Willie, ia, va mo manosi, ia ma fa pena fo yo na yesi teimi e te fio mai ai. Ia ma mo sa va no tate so ta ye fo I mo se I o tala whatever fo na e disappear. Malia Ross Pio Tuya. So if you via ia te oe, ia fa pe fo ia Katie, talo for Katie ia Vito. O lo tu fini ia Erolini Josefa, apena fo le bai tai Fortino Josefa, o le matu te mamatua. Ia masoe le fionga ia masoe ta uli Josefa, ia maleuso fo ia vaisingano. Patalo for Pio Lane, po Pio Lane, Famaya, ele o kele. Ole kele ale microphone ele kwa fa longo mamao mai tangata. O malele ulunga ono, watching you from Tacoma, Washington. Yeah, afamaya, hello somebody. Tile Yoane, talo falava malole soifo madria. Oina iso ia wa angai manu. Johnny Toti, Alfred Morfanua. Yeah, fa perfo ia longova, talo fa longova, alo le soifo manuia, ia te oe o mata mika,
ia fa pe fo I Catalina Talimalie Viliamu Viliamu Lopa fa talo falatu malo le se fu via Felix Marco ia fa pe fo ia le to tele o to filinga Nico ma le mamalu le tulu o lo o mafuta mai lunga o le tatou Facebook page ia fa pe fo le tatou YouTube channel fa mo boy sa via lau ngā luenga le yaso le o los full minute o te ele tu live fa talofa ia I latou o lo ngā lulu e pea ma Faiva kilo ele waki ala me ke populai fo ele waki o lo kilo so ele waki wa vai ko ele si kaimi pe wale alu le vai pe wale mingoi le mea ona mia yala ele ona tuli le tai ai fa pe ke pungo mapingi ala ngā luenga your the time will pass by so fast that you wouldn't believe it. E fo lunga. Ia wali mami ke aile kai mi wanga long koloki lau kat. Le ku nga me o le o I e ma nga va mo ma me fa nga venga me ko kingo ale kampangi. Wala nga ui me al kampangi. Ya la avela le fale la me fa nga venga. E veri kari mai ara uri I o masangi e lako a miole na ia fatalo fa leu soia tavita sui fatau ia masiona faletua ia malalatou ainga foi o lo fou malanga tu ua ia le atu nei ia mamalanga atu I Sydney Australia o lo fa moutu ai ia tau taile tu I lunga lela tatu te so tai pea ia mawhapena fo I ona mamori atu ia lo whaanga I leo so ia Tavita Hunt ia sa au le mā o lo mou fo I ngase o le tino ia ma o le nganga o le tatalo lava ia pa atu fo I le tua whamawhana fo ia ma whamalo lo I ngase wa fiai ia whapea fo I le tapo inga a siau to lua ma siau lua whanau tele beta ua tātou te iai fo I le so I le ngata I le lava tele sa au vava I le fono ai ele vai ngata ua o te taunu ua tu le ofisa o kangoloa ki lo iai ai o loa I teimi o falafala fo inga I li poti ma li poti whaatatau patino lava I whaiaonga ai maise fo I aonga li poti na e ta ua tele awa tele fesiri tula I mai a fia ai whaia onga a fia ta maiti a onga o tupe o loo whaonga run nai ma whaata moe I a porokalame a onga o nisi o whawhita uli o le sioti ia po o le lava o whaia onga to tele ta maiti o le a onga e tasi le whaia onga ia ma le tūlanga o le vave retire o isi whaiaonga. A le si oki whaiao. Nāre me o le au mai ai, nisi o I la tōna sosani le ngāruenga. A wā, e whātula utala, ono o le mātou tina o le a malusfuru liba tausanga, la lava I whaiaonga. Io. O loo whao ngai na pea ele ngata I le kalesia, o le notu, o a onga, o loo aru, ai lai ave ka avale asi lo maku. Whea kusau ia, whamai ae, o la ungo fongi ke I wōma. A le se I whao ngā pea, le nei malos, ia ma to mai maanga ba a whawhai a onga. E halu ai e whai ngārwe. Pe titi pe tele sana tu pe mauai. E alu lavano mātou tina. E whailan basenga, a leo pe senga o Don Bosco o uta I le Universite a o Samoa. Ia ma seminaria ale e kale sia mamona. O vakula ia lele, alu lai whaila wa mio nga E mo waino na malosi a sa o lele. O se tina angaba, tina atamai e tele lo na malamalama I le anga nuu. Tele lo na malamalama ia o onga le kale sia.
ia ma o isi mata upu o lo alu ma o ai I whai ia na vasanga ma substitute isi vasanga isi au. O le English, le na, ma le social studies, ia, talo whai, silo matua. Au te mo o lava ina ua lo tea le mata upu le nāna nei. I te tonu o le mga tawhonu ma le pāle mene. E te tau o na toe whaafo I mai, ma tu watu se tu pelelei, inisi o whai a onga, ua vave retire. Ai, o lo mo lo lātou manusi, te le lo lātou wanga waa mo lo lātou to mai. E ma whai ai o na whasoaswani, inisi a onga, o lo whea ngai ma le mata upu le nā. O le lava o whai a onga. Talo whai. Ia malesi fo le nā mea la iona o commitment te tau nei ai se tau tinonga ma se tau tonga I le ngaruenga ua e whiriwhiri e te au auna ma tau tuai ia e mana tua la I whai a onga tasi lea ngaruenga ma lea tau tua ai la tua te whai a onga e te retire la te whai a onga ele I se promotion ele ai seisi a pule anga po seisi a vanoa po seisi to finga mawalu ngatu. E te se e iai. Ia. Awa au o nei ina tofi e pule anga. Ia na tofi ala ia le e whaava vaua ia ina le na whai a anga wa tofi a ve maulu a anga ma. A o lea iai isi whai a anga a ta mamai ma whai o lato whai longa. Maurua ia I si ona pausisi lea ma uma ia a toa I whaialo na 5 ono 5 retire to wailapa. Ia, tasi nā mata au pue fio o iai ia le talendoa ma le whaasoa I le so a o le a la le mea le malo le awhai. A wā o le fionga I le ingoa matua le tau whai a ale vena ale o le teitei whono le nā o le komiti le a whaafoe. E winga I mata upu tau a ua onga. A o onga umai le atunu. E au fi ai ma onga a e kalesia. Ia ma private schools. Po o a onga tu ma oti tu to tas. Tasi le nā mata upu e tāua te le wa tui fo nei ia ale ilunga. Whamai, oi ko ke whesiri mea o a kou mea ngawhai. Whenga kou I ai le whakausanga o tuaranga I atu. O whawita uli ai na tau ave mai. I le telo tau sanga ua mawai. Lea ua toi papai mai ia le whainga māloa le whatutua I le tua Samoa ua tasi. Lea lava whatu a au mai. Ia whatasi ai. Maisi li poti. Sa I ai I le lua afe lua sifuru. Lua afe sifuru mareiva. Whasolo I tua. La le mea na le au mai ai le tele o nā mau li poti le tele o tau sanga ua mawai. A le la uto I lote atu nei I le paia inga lea lona sifuru mana fitu. Le la e oso lo mar fe o ale. O ma tau pu tau au whai nei. Le la ua au mai I le teimile nei. Ia. Al fo la ia leo le fionga I le fonga fitalai. Ia whai mali e li o tau Faiva. Langa lewa mata fo ona si ia le tai. Ia ma pei wa toso I lunga le tona o sauno anga matulei ngali I whaipule o le mauta. Ia lena. Pei ona a tātou tala noa fo I le aso na nafi. Se whatoa umai ana nafi na whau ia ma whatouto o I le Palestine fau ale malo tele o Amerika. Lona fast fulma lima male lona fast fulma fitu. The 45th and 47th elected president of the United States of America, Mr. Donald Trump. Ai nao na umalavo le saunoanga fo I lea autu ale fionga le Palestine. So o mai loi iluma. Malesi mata upu mata ua tele o avea mapopo lenga I le whaalapuputonga le World Health Organization. O le whaalapuputonga lea. Na whaatino fo I le tausanga a whiwsalau. Na tuu whaatasia
Ma wha ma popo ia le whala putonga lea mo le soifu malolo ida ale le lulangi ato. I lea whe iwa se lau fast fu mare batu. Wha ato a tolu a tausanga. Talu o na mai a le tau alo na dua le lulangi. Ma le ala fo le nana lai o na whaia. Ma wha atu lai mai ia le whala putonga o malo au whatas. O le mafuanga na mai ai lea whala putonga ma malie te tai uma o le United Nations. Ina ia fausia se whala putonga a tunu uma e mana na o e tausi le file mu. Ma awane i toe iai. Se taualo na tolu, po se taualo na wha ale la rolangi. Ale se sanga fo i lao le tula mai o le United Nations. E iei fo i malesi vai ngai tau o le Alliance. Ia po o le National Alliance. O i lato o le NATO. Al whala vela, a iei fo i tula fono i tonu o le United Nations. Whamai malo o whatas. E tau mawhai ina ia pui le sanga le mu. Ai a mi o valea lesi tunuu o le malo o whatasi i lesi tunuu. E le whala vela lesi tunuu. Pe a o le tunuu ne e pomu lesi tunuu. Pe la le mele o tau sila de iai. I Israelu ma Palestina. O le whainga malo le Hamas ma le Hezbollah. Lea lo lato pulea Palestina. Ma Gaza Strip. Po le West Bank. Lea la iei uma i tonu i to tonu o le malo o whatas. Ai ina ua mua attack ia pe mua ia Hamas ma Palestina Israelu. Ia whāri o tulo ma Israelu lea. Tau i masui. Lea ia la manisi atunu o atu e whalavelave le tau alea. O le whalavelave na o nisi o tula fono i tono. Au ko ke leo kea fuole mamisa. Aua. Lea la. Lea na sao noa te malo Donald Trump. O se tasi leo anava tau na muri ta i eitangata. Ina ia tau fia le tau ala. Lea la ua luaso. Wa lena polo misi ma fola e Donald Trump. O le aso lava o te tula ima i tonu o le whare pae. Wa uma on whatautoa. Within 24 hours, there will be peace between Ukraine and Putin. Tasile nato. E iai umara wanga i tonu o malo o whatas. A le umana o ia Putin nato malusia. E pomu leanga whamai o Ukraine. Sa avea o se vahenga. Ioe. O le empire sava aie lusia. A ua momotu tasi atu, e se atu ma ua avea o se atu nuu tuto tasi. A le utu lai mai ia Putin. Ma na o toi whafo i mai ele, matangata uma, ma so loia pulenga ma lo o iai. Ai toi whafo i ile ma malu o lusia sa iai. O se vaenga ma ele o lusia. E wakula puti. Ia kamo puti in. Ai whai mai Zelensky. E reo mamao o loko loa whaise me ia oe, moro. Ia le mea lalda na tup. I ta loa Putin la tau ia, whaafenelei atu ana lo keki o, ta pomu ia, vaenga ese o Ukraine. Ia ai whamai Ukraine. Joe Biden, a munu molea, a maingi au mea kauma lofa mai. I le mea le whai e whaale lava ma le leia mātou mea tau o lo iai. Ia whea turo ma Joe Biden ia lele. O le afsosa ni atu Amerika. Ia le mea lale na o le o tu lai mai nei. Oso lo Amerika, lango o ia Ukraine, toi oso i lango o Israelu. Oso lo ma Putin la tau ia alu i North Korea. Au mai e isi fita e lima sala wafi. Nā la le mea le o tu lai mai nei. Le o tātou vāwa ai ma sila le atu nuu ma le lalulangi i mea nei ua tula i mai. Pisa Samoa ia, pisa tonga pe on tātou talanoa nafi. Le vesi tonga la tau ia na ua apa mai le tupu o tonga. The monarchy wants to put his hand on selecting the prime minister and the kingdom of Tonga.
Yo. O mea ia sa le tutu whaatasi. These were the separation of powers i le tulafono o malo whaatemokalasi i tā whatoru o whainga malo. The branches of government are separated by the separation of powers. O le lato malusi anga e tutu to tasi ai e lewhea ia i ae ngā lulue whaatasi i ale tā whatoru o malo e pei o le parlemene. Parliament is supreme. The executive, which is the cabinet and the prime minister, and the jurisdiction of the jury and judicial. The courts, yele whaamsidonga, o tōsi sila la le taftolu le nā parlemene, whono whatonu o le kāpeneta, ma le palemia whaatasi ai ma le whaamsidonga. Me la ia leo whea ia i nei i malo whaatemokalasi. Whesoa ia pule. Ma le mwhai e loa o na whaatonu wholau. Ia le ngā ruenga te tau na whai i o le siuru o le tawhitolu lea. Ia le whau tātou whaarongolongo atu nei ma le mea o tula i mai i fiti. Nā whau aloka ia ma whaafari pui pui ia si koi inga lele o pani marama le sa. Nau tau wawai e matautia. Ia. Ona tātou se e maila ia le mataupulena o watu mua mua. Trump, after his victory speech with the swearing-in ceremony, has announced that he will pull the plug on the World Health Organization. That the United States will no longer be part of that organization. Aisia, ika Trump, whamai. O le tasi vai lima o le paketi, o lo whaalu e Amerika i tausanga uma. Ia no winga o tala noa i le piliona, ma piliona o tupelo o tui nātu le whalaputonga le ne. Ina e mawhai ona lātu sa ili ai ni vai fofo, e a po ni vai la au, manisi su enga atoa e le malosi e te tau no o iai. Mora soifua manuia maloloina o tangata umalawa. Tonga fitinga whaafo mai i le lalolangi atoa. Ma te tau na share le information po le tufa. Sharing knowledge and information on resolutions and treatment that the world should know. Alono vinga la eve mai Trump. Ele pase e kele ma le ngā ruru le le tangata e mana tua World Health Organization. There are so many powerful people in there. It's the think tank of all other countries of the world that they are part of it. O i, e lau whai mawhau whau le lalurangi atoa. Mese lawa i mata upo le soifua maloloina. O wha mai e tutupu mai lea taimi ma lea taimi. Mana tuala, langa o le nofo lava i tangata i huan. Ile malo saina. O lewa na nofo malato loa le wha mai. O le COVID-19, ne ua whioti ai le tai 4 miliona. Ai le ei masesi ngā pisa. Nue, ma kua sipi asa ngā, ma nā le nā tupua. Ana le de vesi ua pisi le wha mai i le lalurangi atoa, a fia atoa i ma le United States. Whai tau miliona tangata. Le mea le nai tau na wha asala saina. Nue, ina ua mafua no so ile wha mai ai le ima sisi na longoa le World Health Organization wa silingia foila ia tangata ngā lulue masui te itasi o malo o le lalurangi o lo o iai tono o le pulenga lea. La almen kou le iloa i se mea. Whakua iloa nge iaku awa lewanga kou iloa wa 4 milionga kangaka wa mali liu. Sila i atu nuu ma le whaatulunga ina o lātou
polo kalame o atina e malalato ta mau ainga na whaaleanga ina lea teimi atoa wana tau fia atoa ngā ruenga. Lea ini tupe tangata, fia a ai tangata. Lea fia ngā atoa le. La le da. O se tala whaanoa noa le mele na whaia Donald Trump ila so na whina ua mai ala wha atautonga. Sau e lo male, sau noanga, malana whaamtalanga le nā. E le tau iei le United States o se tu tino. O le World Health Organization po o le WHO. Yeah. O no mafuanga na. So if he pulls out the plug, that will cost WHO millions and millions and millions of dollars. Kaukia. Ia le na, nai tala nai tātou te amata ai le fo le ia oli na o toe sfuma valu minute o na tale o le itu la elima. Sina utala le titi ai le mata upule langa le ialu tele ila u mafau. Ai e mawalunga tele le tūlanga e umaifo le vevesi lea na pisa ai nei i le mata upu fo lea o whawhita ulu i whaaloto i whale o le whaatotua i le atua Samoa tasi. Ma le whai unga le fionga i le li i fong of telai suga le pali tele li o ta e uma se pao. Whanofo fi le mu ai ma senga ma le masai o le lau whai. I le vāo le sunga le lauli a le mali atoa a whapena foi ma le fionga le sao whapito le tamaita i pārimia. Ai salani loa i le whaaloalo ma walunga palauli a inga ma tapa au. Le fionga le papa la ulu mapsua mapsone e matautia. Ai sa wawai atu ai foi. Isi suyo le mautafono o peye pa ao la toinga ma mionga. Yaso fa pea. Ale mau ale tonga ma le tautusi al tangata kifa alu. Ai oi fo le taimi o le a fa ma popo le a faia le sao noanga muli muli ma le launga muli muli le ale itu ma lo. Aya. Peo la la unga ngungo fo. Waso sola fai pule. Nga fufula loa kanga ma maua ia lafo ia ka apero. O mea whapea. Ia te au lava ia. E watu oiso vai vainga whapea ma le tu o lalo. Ai ele mawhai o le tawhi ai le langona. Nanga o lesi matai e tilo tilo e le vānu nofo lea ma. O mea whapea. O se whaaloalo māua lunga o no tōwhinga māua lunga whaale whaavae whaale mālo. Ua tu i nātu i sui o le whono o sui tōwhia. O tama uma ainga. O le tui atua tupua. O le sunga i le nofo i le mari atoa. Ma le fionga i le papa i le la ulu mapsua mapsone. Sa te tau lava mau te talitonu. O na toa fi malie. Ma malama fo i sui uma o le mautafono ma le pāle mene. O i la tau fo i o isi matai tausi ainga fai upo le atunu. Ma tausia le va. A fai la o le va inga le tilo atune i aina o na maua o mea le fare ie ka ape. E le ligi e mātanga. E wha uinga. E istangata o le atunu u le tilo atu. Ma mata atu. I le fai pupula o ia to inga mea. Pe iai ni excuses mani alofanga. I rea se mea te tau. Sa te tau ona se eipea. Ma sa usi le tapua inga. Ma le wha fonga. E le fai ngofie. Aso wha pea. Ma tape nanga. E si i ma tū māua lunga ai. Ne wha alo o tu inatu le malo. I le tōwhia ina. O nei tamari i o le atunu.
e tau aveina le tofi o le sui au. Ia pa o le tofi foi o le fono o sui tofia. Ia. Ia la wa mai atu ia le sunga le maritoa, mai atu foi ia le fionga le papa, ia le ala wono fatali nei. Ia po le ale taimi, e mawhai mai fo le o ma le momori o le tama ainga i le tui atu o tupua. Mo le wha moe lea e tasi. O le o, ia ma le momori mai i le maunta, ma le pale mene, o la tua fionga o sui le fono o sui tofia. Ia po o le sui au foi. Te leilo ia te oe malau mai moa, malau mata mata i le tau alunga ina o le fono, ma le whaaloalo ia sa whaia nei. O tupe mea, e sua le tupe. E whaea i le tupe. Whaea i le palapala malo. E whaea i upo le tu malo ma le tunuu, le fue ma le toto, ma le launga. Ai le whaea mai o ai ka aloku i ma. Ia whape i. Ia whawhikai ua mola ka Afrika la, whawhikai ua mola ka konga ma le a, ma tali sua ma mea whapena. O nau ese mai eilia. Ta ilo la ia oe, malau tilo tilo, malau whae unga, malau sila sila, i le mea lea ua o tala no atu. Ai talo sia, awana i whaia i le mea lea, i le mali atoa, ia whapea fo i le awhionga le tama inga, le whionga i le tui atu tupua. Ia nena, ia. 10 minute trali tu la lima. Tātou to se e mai lisi vaenga lea o te whia tau tala pe iai. O tātou iai le vaenga lea whaatalo whātu i lau talenga ulungia Peter Pelenato ia maleli pule ia Ali ia male au whainga aluenga atoa lava le City Cars i nai Lincoln Road i West Auckland na lone ngā luel nei aso ia male wha moe foe ia olo o anga i atu o tātou tangata ioe fo ai sa ilis ta vale tasi le fal ta vale o te fatu tu ina fo no sa o wanga i ai ia masa ili ai ma mo ai fo le so sani ta hotel na City Cars ia ma le sunga ia lungia Peter Pelenato na ele se laulu lua Lincoln Road i Henderson po West Auckland ia fa pe fo i le na to o nanga ma le tau tua lo fatino mai ai. Ile tulanga lo te oto i le tātou whainga malo le teimile nei. Langa e whisiri mai tangata. Kake li la bafu i kariak. Vili, emaili, text, pe whetau i le whale lo, pe whetau i le awala. Polis tangata o le kulang ka wale ia le ma ke whakau i lunga o mori. Fo le po au tafa o le pere mori. Taua! Ia, malo se fua. La le bea ua kupur ka ko malo. Vaku viri o kou iai. Ai, nao na o whaapupu o tu whapene. O se tūlanga a tau i le mura ngase ngase o le mai. O le o stabilize. In a stable condition. In a stable condition. Le wa umana whaile tau tonga o le ngase ngase. Le la fo umana tui vai la au o le ua moe le mai. Wa while mu mai mo nei teimi. Ai, ele o iai lava ia se tūlanga mau tu. The stability and the integrity of the full operation of government. La lava e whainga luenga. Wa se e whaatino ngā luenga. Se e whia me tofi lana minsta malana kapeneta ai lei uma. Noi, mana tua foi lewa.
Ua tofi minista. Whaamalolo isi minista e tō sfurma tō tolu minista langolango na. Rafa whea la ona whai. O whea tofi mai e isi minista langolango e sfurma le tolu e whaator kapeneta. E te tau ona whaator. E te tau ona toi te tofi atu i le vaenga. Lea olo o se e la auri e wai le mwhai ona tofi nisi o le vaenga o le whainu mera atu rapa. Ma le HRPP. E mo ina o na vai lua ina. Si tama i vā fu lea whapea. Lea wālua i whapea nei as a minority government. A wai leo i le whainu mera o a olo o tū pāre mia pea le tamai tai. Le fionga le sa whapito. Ma minista ia wana ia tutofi. Wal fasili la. O a whea e wha atoa i ia pūwhangota o le kapeneta e tawala atu i le tō fia o isi minsta e tō sfuru ma le tōtolu. E te tau ona toi apa mai i ala uli. Le mea tau o le demand, po le supply and demand. E iei le mana onga ina ia wha atoa le kapeneta. Ma le au wā. Iona toi fo i la ia lea. O le majority rule as a government. And Tibnei, it's only a minority government. Ai o lo ua mei pea, ma ngā i luma, fuafuanga, ma whaatinonga. O poloketi, whaatasi e foi, ma le pasio ni tula fono, o pili e tolu, o le vaenga, o le whaavaya e tau na toi teu teu, o le tasi le miliona tāna project. Yo, mea le nā, le ua tusala, i le teimile nei, o te whaingo i nai, ia le vea o lo i ai le tātou malo, as a minority government trying to reconcile and compromise. Upuna, e lua, e te tau o le māmlama i le tunu. Compromise, tātou whetu na i mō le manuia o Samoa. Reconcile, tātou māli lie, i se māli ienga tā ua, e le mō i tātou, ai mō le atunu, o le whaafongfoa mai. Ma mata mai, a wale teimile nei. E le o toe moe le atunu, ua hala, fina ngalo le atunu, ua matuai pū la popoa mata o le atunu, tu lau whaafonga le atunu, ua matuai wha la popoa, pū o talinga o le atunu. A o lisi me o tūlai mai, ua tau ta tala mai le atunu. The country and the public and the people are now opening their eyes and widening their ears to hear everything, see everything, feel everything. And now they're opening their mouths. Ua matala le whonga le tunu, ua tau ta tala ma sao noa ma tu lei ma la lafo le tunu. O la whonga la ie whai e le tunu. E o whakasi a le mele lei ma le mele anga. Whai o tangata le ma whau lea o uina ngutu pua watu whonga le tunu. Sau umatala le anga. A o tangata o lo iai fo le tō wha ma le whautanga ma le moe sa ili. O lo o lātou tau mawhai e fifi maari o lātou Faiva ma upu e tau tala matulei ma sauno ai. Le au mai ei le anganga o le file mu, ma le whaaloalo, ma le vāno nofo. Ia. Nofo la mai mawhawhau iau, tala e whai atu. I le sila mai ale mā lo, mō tātou tai. Sa tātou tuina tu le whātua tuanga atoa. We had given them the full trust on their shoulders to serve the people. And what? What now? Ia pele show fu le tamaiti. What now? Wānei.
E lea, o lea lava e tāpua i atu lea tunu. Ma mata atu lea tunu. Io. Ma longo atu lea tunu. Wa mana nū lea tunu. Wa masalo lea tunu. Wa iai le matenga lea tunu. La lo lan me la fai. Pupula mata longo talinga. Mana nū a mata loa na tau ta tala matu lei masau no mai lea tunu. I mea e leo fia iai. The country and the public have opened their mouths to express their concerns, to express their anger through what? Foul language that is used. Faali mai langon o lea tunu. I le whaongaina upu sā, upu palau vale, upu mātanga, maua le whaatula whonoina foi pe whaatulanga ina. Wa whaasolo atoa. Mai tai e o i whai whea ua whai e upulea. I don't know what. Se kau wha maali e foi makako. If you sit back and analyze what people are saying and expressing their feelings and their concerns, then you know that I'm speaking and telling you the truth. People are angry. People are mad. People are uncertain. Le mautonu, feita tangata. Fia is tangata. I whanau is tangata. E fia I lato langulanguina lesi tu. Whanau is tangata. Sa avatu le lato whaatu tuanga. Ai pangalea. Pangala valea. Upula na e lua. Male mata upu sili na launga ile whaife au. Ya Reverend Filiboni tuinga mala. Ile whainga lotu o Samoa. Male lato usavalinga na ulima whatasi eile atunu matato wo. E sinu ile ala fale. Ile ponati o le satoro o Yesu Keriso. Mawhaatonga mawhaato ese ile atua on behalf of our leaders of Samoa. Alan tali mai lola ia leila sunga fua le atua. Samoa fi le mu, le upule na, o mai le tusi a kolose. Ia fi le mu Samoa. Ia to ale tai. A fai wa sua fue le tai. Ma ua o tutu. O mea ia e tūlai mai. E vaia antoa. Le ngā tei whale pe a pisi ma sou le ngat. Teia le ngat. Ala ale mena whaia le atua. A wa a whaam tā upu siri. Le wingo le upu le nā i le tusi a kolose. I au tau fi le mu. Samoa ia fi le mu. Tau siri o le wha winga ina. I au tau wha pale, i au tau ono sai. Ma fe wha manga lo ai. Whai anga iai, whai tai tai. Ea mat, ea fua mai maunga. Le manui o senu, wha solo le lo, tangata lau tele. O le winga le nā, o le upu mta upsi sili le nā, pēa wha winga ina. E peo nau mai le tusi e kolose. Ia fi le mu. Tau e le upu le nā. Ia maua le lofa. Ia maua le whewha pale ai. Ma ia maua le whewha a māngaro ai. Whanau mai upu e lua leno o mātua ne ia te oe. Reconciliation. E whaia le upu le nā i le ulu ngāli i wara. La o mai e seini le pepa vo le leo le divorce. O mai e seini le pepa vo le o tutpai.
Kala ko ngala nga messing me mol pepetivos. Ma akal ko inka. Ola fa ngol mo kuole. Il pepole sing. Ave me going. Si ki popori. Ngar ka sing ya nga ngo fi nga vai ru ka ku pe ka ko ngo fo ka ya. Ja. Dat staat toe. Ja, dat toe telefoon vai vanua. Ta pena mai ai ia le to fine e mal sui fo le radio Samoa. Ja, wata to telefoon I vai vanua. Ja, ole te mai tai. Ja, Miriam Pomare. Ja, male tatou telefoon I vai vanua. Ile ngangana Samoa. Tala falava malo le ngā lulue usi mai alau whaaponga I tala mai atunu e mamau ma le Pasifika a le Radio Samoa. Mo moatu se tala mai sa sa e tūtu tonu ua fola le minista o le puipuinga Israelu le whaia o nisi o oso whainga ua whaasanga tonu lava I le au whaatupu whaalawe o lo na nofo I le West Bank a o lapata I mai ai sui o Palestina I le tula I mai o se whaalawe tele whaatino I tangata. Lo ta ua le ripote le CNN, le whao ngai Israelu o le sona na maua mai le taua I Gaza, e wha foe ai os pa inga fōuia o whaia nei le West Bank, e anga I sao lava le wha mutaina o whainga wha tupu wha lawe ma ia tafi e sea. O le operation lea Israelu o wha ingo le Iron Wall, po le pui ua mea, ua whaia I le wha tua Jenin, ma ua wha tino lava ina ia wha mautino e le to iaini whainga wha tupu wha lawe e alia e mai pe a mai a lea os wha inga. Wa waia ata o pā ua whaaleanga ina e mai se mga ala wa tumu I mea ua whaaleanga ina ai, ma ua whaamatala fo I leo mai Palestina, le whaaleanga ina o whale mai mano fuanga la latane, ma e popole le toatele, o le wainga o lo iei kasa I le teminei, o le wainga fo I leo le ao o iei le West Bank, o na oso whainga Israelu. Ai titi mai pe a male valu se lau rima sputasi tangata Palestina wa fasiotia e vainga aua Israelu I le West Bank talu mai o ke topa lua whenua tolu, mai au fiei matamai te se lau fitu sputolu I lea numera. Moli maua stasi o tangata whainga nuenga le vainga le au unanga tau soifua malaloina Palestina e wha mautui Ramala e wha pea o le nofo le tangata I le West Bank I le teminei ua taipei o le nofo I se whare pui o lo matala. Wa wala au nisi o minista Israelu na ia ave wha malosi roa Israelu vaenga po o wha I tu umalo West Bank ma ua liputi o lo lango fo I lea manatu nisi o sui wha atutu o Trump ma o lana whainga malo ma o lo talitaria sa isi ripoti mai lea wha ai tu o le larolangi. I Amerika, ua whaatono le presidente Donald Trump le ave nātua na vainga au e awhiri maselau I le tua oi le tu I saute le atunu e pēna iei Mexico, a toa ai mare whesosoani atu iei o waalele I se tau mo whainga ia nga ia I la tau o lo o au mauai whaasolu tu la fono. Whai maili po te le BBC, o vainga au a Amerika le a lea o fia le wha malu sio le tu la fono, a e mo le fausia o se pui le tua oi, ma isi ngā luenga e whaatatau I lea no fuanga. Ua tau fia uma whainga malanga le au suru whaia I Amerika I le mai o se polo inga ua sainia Trump I lona whaato ātura I mai. I sana tustu singa I lunga le social media, ua tā ua ia Trump o ia ele leile raso o tanga ma le taitai o Lucia, ai a whaia le aise marienga e whaia I se temi wawe e ono ia whaia lani sā tau le tamau ainga. Ua tali ia ile ampasa o Lucia I malo au whatasi o Dimitri Polyanski se I waai po le ale winga o lea I tu ai ngā malienga. Ko rei mātū, ua whailo mai li poti mai le BBC, e o atu le whasa 10% o vainga aua ko rei mātū ua mau soifua, I le taua lo whaia nei le tu I se sifo lusia I le whaitu o Kursk, le o lo whetau iei ma Ukraine, le ua ato nei le tolu masina. E le o whailo ina sui ia sa tala no ane I le au whaasaralawa le BBC, a wo latu ta ua mai le au whainga pe se fulutasi afe o vainga aua ko rei mātū na awinatu le taua, pe wha afe ua afia,
ma e talitonuina pe atoa le afe o fita ua fasiutia. E ui ia ripoti a ua whaeroa mai fo i se sui o le vaenga o le militeri a Ukraine, o loo iai fo i se whaafita au li tele o loo whea ngai malatou i le au tau a Ukraine, i le whae tū lea, mai matua i to o tele leo whae o fita Korea i mātū, ma wō lātou whao ngā ane me to tia tau le au Lucia, ma wha moe i lo lātou to tele. I le atu mai Korenisia, o loo wha wau peo na whea ngai le au onanga tau tūrisi, i le atu mai Korenisia malu i tau, a o tau mo whai ai e toe fo i se tūlanga le lei, taru mai le mahe o le COVID-19. Ta ua i li pote le teo wha wa malo New Zealand, o le Northern Marianas, Guam, ma Palau, lo i lalo te isi fo le afo tūrisi na iai le lua fesefun ma le iwa le au whai, o tangata tāwhawhau atu i o lātua tunuu, ia pēsiri atu fo i na whai titia le numera, mai fo ringo le toa tele o tangata o lo uanga i sao i Amerika, mō nisi wha moe ngā upito le lei. Whai mai le ripoti o Las Vegas le ua wha soro i ngā upito toa tele tangata tūrisi e anga i atu iai. Fua i wha maumonga me le Marianas Visitors Authority, e lua se lau ma le iwa afe tolu se lau onu spurima, tūrisi nā siasiane le lua afe lua spurwha, e le au fiai te sema. Ma e siri rai titi le numera mai le numera le lua afe lua tolu, e se lau iwa spurima afe fasa lau fitu spurwono, ai titi ma mawane foi numero ia, i le au wha inga sa iai le lua afe se furmareiva, le ena o atu lava i le fasa lau valus fitu wafe tūrisi, na asia si atu i le atunu. Wai mai sui o ia o unanga, o wha maumonga ia i ia afianga i le tūranga, o wha le tonu o le tamau ainga, o lo o iai o le atunu. Tala muli mai New Zealand, e le li pese lau i loa o se tasfo i o alo o Samoa o pene pati, mai le au fai pese le sole mio, ua au sia nei se tasi o tūranga o pito mawalunga i le larangi o pesenga, ua tā ua le whapertani o le opera. O le masina nei wanga iai pene mo le urua i taimi le New York Metropolitan Opera, ua ia mawai nai se tasi o vaenga au tū, o se tasi o wha moe tele o le Apol Kalame. Ta ua pene le whaatanoanga i le Radio New Zealand, o se moe mitinga leo mo levo na iai lea wha moe, e na te wha ingua o le Olimpeka leo lea fo itu a inga pesenga le opera singing. E tele vaenga o whaafia i ri pese, mai le fo i stage te tele i whaafianga, e peo na sa i San Francisco, o Paris, o Naples, Vienna, ma Barcelona. Na ia ta o fo i le whaataranoanga, e langona lona mita e whai masui o Samoa, ma le Pasifika e meise au te aroa, i lunga o nei stage te tele. Tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai nei aso, veiloa i a tai au, soifua.
Fianga sui fi loi le si fonga bana te go fi o le te mai tai tonga ea mele nau lino le fo ina tato vevesi ai ilana malu ma le mea o le tanga te tau ai le ai ama se fe au o se si e le ngambi le na toi fa bana tu mai ia te au le fa ili o le fia band ia o iai ia si o uso a fai langi le fo launga le sunga ia pene matautia Solomona. Ya, mana tua ai fo i lea te mali i la wilo le tunu ia na whatunga. Ia masianga ki kala le ka mai ngai kui. The wonderful memories came crashing back, remembering this wonderful person that I used to hang out with, play music with, and now he's gone. Here today, gone tomorrow. May the memory of this wonderful person and his talent stay alive as a legacy for all of us. Mo tatu umau ole au fai musika manei taleni o family dai tatu ele tua. Ina ia tatu mana tua I fo i o tatu uso o fai langi fo langa. Ia mala lato fo I vai tau le au maingol musika. Fatalo fatu lo uso ia sila. Ia male fa moe e leo toi mamau ia a sau tua le pese ma tau tia le na tu sia fu le nei vai tau o le fesoa ina o mafo fongo tanganta a maise o tatu te tai I te tonu o le mau ta fono ma le pale mene o Samoa o le talala le na e tali atu ai ia I lato uma leo lo fa pe mai se vea o fea wo o iai le tatu fa moe ma le tulango el tatu malo o lo le lei me oba ai ai le teim do le a to le le ai ai mana tua upu na lua o e te tau ona whaala I au ai o tātou te tai as a minority government right now the two words that are most important for the future moleanga I lumanai e mafau ai le sunga lauri al mari toa ma le fionga le tamai tai pale mia reconciliation and compromise. Reconciliation na ya ole tusi fo le tete ang ase ngani ai te tau ona toe tilo se awana the restoration palongo upu ya restoring trust ole toe fo ta ina o langona ma le whaatua restoration of trust ina ia mawhai lana whai mea ia e le whai a mose le leo se pati ma tangata ia tū mai e lua e whai a mole nganga ina ia wha wau wāti nae ma le manuia o le atunu nā lawa tele tātou upu mana ia nā ua reconciliation we compromise, restoration of trust and love and peace and harmony. Wai upu tau te malama uma ia upu ia o le whaafonga mai te tai. A o leo o wha leo I nātu. E whai masui o Samoa. O lo o mai mo atu, ma tilo atu, ma whaalongo atu. Ma le te talo o whaatawa nau le nā le tunu. Ia ta oto I se tau tonga e lang tong le lei ai mea uma. Patalofa I le uso ia mani, ia male au whangalwenga a le Oceanic Cars, ma lole ngā lue, o Alain Asiata, talofa Alain, ma lole sa I fumanuia, tau maloto, ma lo, o taluai ngā luenga, ma o tu umalawalo o, ma futa mai lunga. Please, press the like button, share our program to all your friends and families that are listening. Ya va pe vo wala fie kali vo la ko ya va talofa to Alfred Morfanua. Alo le so fo mon bi fe mai le tala sa le ato le Facebook e pule ale ona ya le Facebook ya mala YouTube fa pe vo le TikTok pule la vale atali male tamalo on matua male atali le toina. Maria Newell, I love watching you from Sydney, Australia. I love Maria.
Ia, whatalofa ia te oe ma le ainga. Whatalofa atu le uso. Filippo, Pinati Williams, ia whapea fwoi, ia lana mana mea, ia ma le whanau fwoi. O lantou alala i Australia. Misia oe, brother. You're listening from Istanbul. Oh my goodness, what has taken you over, my brother? Ya, whamwe se, whawhiwhianga fwoi, wale wā mato nā ngai mai ia, nai o uso le musika, ya, ma nātou manatua ai fwoi le uso, ya, Pene Weta, Mato Tia Solomona, Pinati Williams, Filippo, alo whātou, pui le tua le whainga malanga, ma le au maui fwoi i le nā tunu. Henry Naima, talofa Henry, mata mai Faiva i Samoa, e le tangata le whapema, William Hodge, talofa atu malolo soifu manuia, William, Tile Masani, mafuta atu le Central Coast i New South Wales. O karo whai, kai kōkele fo i oko ia ma inga. Puna, olo whai e kuasi, talofa lava, mata atu i nei le tātou pito nuu o Tara, whatalo whatu o Tara mangele, ia whapena fo ina i o tātou ainga i manu rewa. Ma papakura, o tau titiale i se mea le o ini Samoa, ia le o ngāla rurangi o Samoa lo alala ma papa au i Glen Innes lato G.I. Tālo whanlava balo le soifu mria i a tau to uma ma le tāpo inga. Teu Vili, where ke mangamaka i Vili, Katalaina, Talimalie, lo, tai, ya, malo, familia le, ale kalo fai le maile le o fo e vile. Kalo fai, le maile le fo ya. Ai vole ngola vole. Ale fale o pi inga masakanki. Kaunga mai fuai. Nga ele kamba i iwa wakuri aku se mai le ayoi. Fatalo fatu. Alex Masalino mai alo matou le inei te puke. Matou tapatapua i atuai. O pone Faiva, talo falava, malon soi fumaduia, Eddie Stowers. Me wa tau e na vame na fa uma ia put in la to yo Lucia. Ya lelei. Colleen Toria, talo falava Colleen. It was nice to see you on the other night. Santa tu ye o le Monte Samoa. Su Palaisa, Peterica. Ya, alofa tu foi ya te oe ma le tātou mafutanga. O lalo atahata malama Gray, talofa my sister. It was so good to see you on the evening of our prayer. Tātou sauninga notu. Ya ole anga ia tu fatalofa maopo mai oe, ya. Ole mo fonse teimi tātou te whero iai ina ua mala au le tua. Ilo wali. Le sunga ia te vui, Gray, ia. Ka mawhanawhana pele atua ia te oe, ma le whanau, ma le ainga, alofa te le atu le ata usavea mo oe. Erolini, Josefa, whaise mea ai le ko inga, Ngā le lua ka alo bai lunga le Facebook ma fuatino a po ua whaise mea ai le toina. Alo ese le fono talo falava malo le soifua mduia, ya fa fo ia fetutasi fangalima talo falava o alosina pei a ati talo fa le mela le na pai le la o fa mai sanga fa taia sa ve wa tali mai le tulanga lo il tato malo o no winga. Our government is in a stable position right now, but needed to compromise and needed to resurrect or restore trust, peace, and harmony. Ia ma reconcile, ia ma whapena fo i ona compromise, o le compromise, tātou māli di ia, sina māli di ngā mō le te minei. We have agreed to disagree,
Na tātou mai whaatasi wa tātou le mautonu sa tātou telitonu whaatasi i le mea tasi. Ma le whaatuatuanga e tasi. Awane, wa sola le si pusi ma ave kule mea le mea kasi. Ai kua ingar wha moi. Ruke whea. Ka kukari ye i le mea. It will fall in place again. Whaatuatuanga le nā. Oro matu o tātou te tai. Ia. Walawa ngā mea e me whaiwha liri mano. Walawa ngā mea. E reo le mea nganko ua kua i ngai whai. E whai upu whole le talo le li whaola. Ia. Whai alo whina ngaro. Ai le o mātou loto. Le mea la le nā. E te tau na sila ia le tātou whai ngā mano. Whalongo i le ngona ma le tua lalo o lo a matu fo i tangata. Ma tālo sanga tangata o lo o whaia. Ina ia manuia mea tau te whaia. Ma tonu tau te whaia e manuia ai ia le atunu. Ia ne nā. O le mea e whaia ma whapanatu. O le ai a te tau le nā. Ma o le tā ua le nā o le tātou ngāruanga. E poupou ai whina ngalo ma le tō whā. Ma moli au tātou te tai. Ioi. Awa foi. O le upu wha pere tānia foi lea. Accountability. Le tō te wha whonga so o te le iai i nā mea. Accountability, transparency, good governance. Accountability, a whai wasasi, tali mai. Whai mai yes, sa o sasi. O sa step aku i au se e ai fo i le mea. Tali mai o sasi. Tali mai. Ma wha maru lu i le atunu. O iei le wha le tonu. E iai le sasi i mea uma. Ia, le upo le transparency e wha longo uma i ai le tele o taimi. Ai le liu na wha manino. Ma wha matala po le atonu le beta o le transparency. Transparency o le ati o lau vai ma lau pupula. Ma e lo le lei. Le wha iunga o lau wha amsilonga leo le a whatino le so. E te lo le taununga. You can see miles and miles ahead of you. La le taununga e o iai le mata upula. Ia mana malamba tangata. Le eise me wha lilo lilo matanu ma ufi ufi pe le mele iai le mata upule le oti o tu aku. Where's the transparency? Where's the accountability on that issue? Fea le taua me o tonu wina. Fea le mamao le vaai ma le tau o whai unga o lo whai o li poti ma le suasuenga o le tamu. Tau toa le good governance. Le tawhatolu na upo se whainga malo le lei. Tu la fono e pulea ai ngā ruenga le lei. Tu la fono e whatino o whainga whawai le lei. E au ngā mō tangata uma ai le mō nai tama i whasi tangata. E rega o ngi Afrika ngaka. Po ngi koru waka ka ngaka. E au ngā mō tangata uma. E sa wai lalo i nā le upule nā. O le ola i le tū la fono. Muri ta i le tū la fono. Ale umuno wheatu. That infamous statement, the rule of law is already dead in Samoa. Ka whale lau wasi le vai aso le kei. Yoen. O lesi infamous statement that is now dead in Samoa. No one is above the law. Le se lunga tu la fono. Le fe uoki le ngā whaupunga, whaale tu la fono. I Amerika. Nova le ukula i Amerika malo. Ave ma Palestine, at todos full wha mo lianga wha maunia umala. 34 counts. The first time a sitting elected president is now a convicted felon. Kani ye mele o Amerika le fe masale
Awe ka so nga whaia ia mai se a ia fo. Ia do uso. Ia poloma mamona. Se ma papel tuli. Ia so nga whai fo e di le o sa vea ia le mako inga o Donald Trump. Tau tele o tau ia mafuta mai I Oregon State. Fatalo fatu ia te o tau. Ia whapena fo I ma whamanu ia tu le whainga malanga ma le toi fo ia tu le uso. Ia paloma ma le whaletua ia mona se mau back to the United States and the state of Oregon. O maria I o le stetele o Oregon. E tolu university e iai. O le ai whaingo umai ngō o mea ola. E ta o Portland Ducks. Ia, o le si, o meo pato. O le university e whaingo le pako. E whaingo le si Oregon State Beavers. Ia o meo manu fo I e whaalafua. Ia o le ai whaingo le si Oregon State Pigs. O le si university, whaingo le university pua. Portland Ducks, Oregon Beavers, Oregon State Beavers, and Oregon Pigs. No, vinga, o le pua, o le university al pua. O le university al meo le pako. Ma le university ale mang whaala fo lele o le piva le ngofo mkwa ngali la au ma whaaleanga la au. Ia, atalo fatu ia te utau. Ia, o le to tele o le tātou o tunu e lalo ma papa au fo I mai. E le se snow au matua mata utia. Le malulu. Ia, malulu la vai te mile nei. Ia, atalo fatu fo I nai o tātou uso ia. O Poiva Siaki, talofali Poiva Phoebe, talofa Phoebe se wala. Ia, whapea fo I Maria Rosa Pio Tuia. Ma oto ma la tātou o tāle pese lea. Whamanu ia atu ai fo. O sa ili se avanoa. Mo wa se tātou li poti mai le tātou whaletabale. Henderson Cars, ia, ma le tamai tai ia ati. Via whaarongolo wha mai, pe mai kala le si au kamale. E sa vea, ma ngai e la whaarongolo, pe alu kalango nge marikenga, ati mea ma ngai e longa leo. E wha pe, I o whako alu o I ngā kai le Henderson Cars e ki whaika kala I mai wawa ai a ati.
o mai e malolo mai I o le ua taunu mai ia le pule o te mai tai mai le tātou whale tabale le Henderson Cars whatalo whatu ati malole ngā lulu e fo le nei aso ia me se fo le taimi ia o whaamanoa mai whai ei se tali poti talo whalava Ia malo sei kosa lea, ia malo lava le ngā lulu e le nei tūlau le aso, ia uruwa ia pele le langi le mānei o me o le nei aso le ise se timu mānei ia le aso le ise savili ia o lo tū mau pele lo whamalanga le tasoa li whaola ia tautonu mana solo o manuia mea uma le nai tua taso ofisa ia le manuia mea uma I le taso whalta avale. ia mori au manuia mea uma le tātou ofisa vai kākou o le ata ia ma whaamatala tātou tala fo le mawai le fia o tangata o lo whaafonga mai tai to o loa ina I lātou le whale o la ngāruenga o lo o whai ia po o whale whai ngāruenga fo ma ofisa ia ma whapena fo I si au tau au whai ngāruenga o a maile tātou au whai ngāruenga ma le pūlenga ia kākena ma niso o tau o ngā luina Ia o lo manuia lava mea uma le lo whamalanga le atua ia o le pisi māsani lava le Henderson Cars ia se uma lava ia o le susoanis fo le malo la tunu o lo whaapea o na apalai mai fia moeni ala so ta avali ia o se poti atu le nei aso ia o le te wala au mai nei ia le whatua uma nei atu lava ia sign up fo isa whaapea o na whanga solo I le nei ana le la le tai ao ia le uli ia manele fiafi ia le wafitau I le lo wala au mai tapo kalami ia le whatua uma atu le pisi ia le whabua uma ia sign up fo le malo la tunu o tato a inga I lunga nei o kilani ia o le lava mua lava noa na ia tato a inga le malanga mau me le lo ia ai tato le whaamuli mule lava o no tato le lata mai e tato ofisa ia le lasa whaanga solo ia sign up fo le malo la tunu lunga nei o kilani an nei le auli ia le la whatoa o mātu le pisi ia o le teminei o le o lo ngalulue ia isi foi o le au whengalwenga e wha uma ia application fo ia sa whapea ona seni na mai le malo la tunu an nei le au uli ia o le wha uma ia ona whaatino le tulanga le application ia ona la tuloa lea a wala sa tai au whaatale le teimi e approve mai ia la so application ia o le pisi masani lava ia pe o matu sa avale e tolu le e va e tu lava sa avale e tolu ai me se lava le maso SUV o le maso sa avale na le fa pe ona alu lava le terminate so se le lava le malo tunu lo fa pe ona apalai me le maso SUV fitunu fo ia o mata avale le e fitau le ia mo ainga so tele ia te mana ia ta avale tele ia le pe le ala na le fa pe ona so tele le malo tunu o le anga I mai ia o mai masa ia le woman na o ia apalai maso SUV le lua fa ia le so wata no maso SUV lua lima ia o se temiona to ona vasu fo ile o asa ilunga le tato media ia e vai e masa fo ile malo le tunu ia po ai fo e fia apalai mai ile maso SUV le lua lima tau sanga nei ia o le lona lua whaamale mole e sa vete whaamanasa tu pea le malo la tunu utu langa le o le benefiti o le tangata le pensiona ia whaapea ma le tangata le casho o vaina tawe tolo wha iloa tu whaamale mole e au lava le customers ona au mai se tangata fo ilea se tangata full time o tangata na sawe e join the application o tangata na sawe support o le tāwale e alu lava le ngō o ile le te whiamana o tāwale ia o tangata na full time o na ia na sawe e sapolo application ia o vaenga na e wata o e auna mamlama le malo la tunu a tele I su mai I le ofisa ia e whaila
Ia. So tele lava le malo le tunu e le o mala malama tele tulanga le yo leo mai e le tui o le tui whamasala tui ai ia on e alu ele taimi ia o le e fuile o leo mai male mafofau fuile o mai mawhaina apalai lungo lang tau lava e ai e tau lava ona e sanga full time ia o le lona tolu o maso cashback mako referral Io o le maua mato cashback o le silingi le malo tulu. Io le maua mato cashback io mato taavale lava. La lava taavalo e fia mana o te apalai mai ai. Ie e maua lava lau cashback. Ie e ti pen lava le cashback I lungo le taavalo lo fapio una e apalai ai. Ia o mato cashback ie a masa tu le afita la nga I lungo. Ia o e ti pen lava pole alito inga taavale ne te apalai e io le cashback fo inai e le taavale e tipen le taavale o lo fapia ona e fatawina io le referral io po se tangata fo ile tanga refer mai io o le fo e maua io le fatino fo ile tulanga na le referral io o nei vai nga taua nei vai nga nei e failoa se fo ile malo la tunu ia no fasila fia ia e tele su mai ile mato office fatino la o palai Ma lo fa tele lava mo le tali poti ia tai au ia tawalunga le tele o ngā ruenga. Ia ka koe whilo I fu tai au mo le stona. Ia. Ia, a mai le tā tuatusi ia fa pefo ia le tā telefoni ia fa manatu pea I le atunu ia mo tātou tangata e wala au mafso tai e tuai ia lau sunga le tamai tai. Ia o ai lava o lo o ai le wha o mene tapo kalame I o ai o lo o fia mana e apalai se tāwale. Ia o le ono le sfulutasina ne le po o le e ai lava ia le office e whaingaluenga tio 11 I le vaiaso ato lava. E le maso tangata le whapea ona whaingaluenga le po ia e talo sfutasi ia ona tapuni lo le maso o le maso media le whaonga e reply e fo ia nei tangata le whapea ona apalai mai te milia ona so tele lavo nei tangata pele ftoa mawale se te mia vano le po e apalai mai ai ia awhai o le te avano le te mine lea le po ia o le lava e avano maso e tali atu ai ia te oe I le po se ia pa ia le sfutasi ia o e whaonga ma le maso Henderson Cars le page Henderson Cars le maso Messenger ia pole bili mai fo ia au o asi I le maso oval se lau fitutastasi ia pole susa o mai fo I le maso falsa vale I le tasiva fa Cavendish Drive I papatoitoi Lo falo lava faftai sa vea mo lava no. Alo faftai ati mo le tā pole kalambe ia me se fo le tā talanoanga I le ripoti nei aso ia lo fungia le tua ngā ruenga o lo tutoe ia masaunga le mufo I lungo le ala I le toi fo I atu I maunta malawa pe a ngā Gagaifo Faiva o lau fionga I le tamai tai le nei fo ia stofi ia e whaasofa. To whaasoi fo ia mo le te minei. Ia tō whāsoi fo sa vea whiloa I la soa tai au. Whaaftei lava whaasoi fo ia. Ia le nā, tamai tai o ati, so soani ia te oe sa ili sau tā vale ma whaatumu lau tālo sanga. Ia. Ala au telefoni e leise tongi o maru sa lau fitu tasi, ia, polo wanga I fo ia I latu tuatusi, sa lau wivas fun male whaa. Cavendish Drive I nā I papatotoe I manukau. Ia nā. Patalo fatu ia I lato lo ilungo le tato api folinga. Sui lava tangata mai moa I aso te tasi. Le fato vai atu nei le si po ale le ingo ia fo tau ofi. Tasi fo le nā mori mau pepelo a lava olo o ia I nei. Mai pāwetai o le la lata ina lama le whaamsinonga. Ia o tūtū u male au mori mau pepelo ia. Na fau mai ele vaenga le o le fale o pi inga masatan I Sydney Australia na e fai atu ai lava ia le mele soli tu la fono e tau tatala
e le tuspa ia ma le fionga pa ia le tua. Ai la tau te le o sava vale, besil ka magiki ngā o saia. Wa leva on whai tio ma ia le ainga i fasto tai e ona ia le suafa tole a foa. I le soli tu la fona ma le ave whaangoi i le suafa tole a foa. A wal a whai o le mea lai le whaia se nof. O le mea le na e tau o le soli tu la fona. Whaanga se ai le i usu le no. Le i whaia se sa whai. E le lopo o wheo Australia na tapai le ipu. Au te ofo le maasoli. Ma whaalangi lava ia na ia i le tole foa. Mea sina a isi a inga. Wa tasil nam ta upu e uma o e la u whaasoa i le asole nei. I le porkalamele nei o le nganga i Faiva. E lote fo i tae au to e lote fo i le aso astronai. O to whafonga la Samoa. E mo mua o tala no atu i mata upu o mea e tutupu i le United States. Whapena fo i mata upu i malo au whatasi. Le Palestine o Donald Trump. Ma le vevesi o put in ma Lucia ma Ukraine. Ma lo i ali temile nei. Lele la o tau whaafonga peona o awatu fo i le asua nafi ma le so. Ele lewa nei o na mai ia le taimina tūlai mai ai, ia le to ino Joe Biden i le tofi Palestine o le malo Amerika. Tu ina atu an nafi lima o Donald Trump. Ai na whaia i le vaasuna te anei. Le whea ngainga na saini lima ai Netanyahu o ia o le Palestine o Israel. Ma le Palestine o Palestina. Lea o lo tūlai mai le whainga malo o le Hamas. Ma le Hezbollah. Fasiotia e Palestina ma fita Hamas tangata Israelu e tasi le afe lua se lau. Mi milo mai Israelu matua i pomu ia Palestina. Fase fulu ma le valu wafe tangata malidiu. Ia fefefe no, wa umano sao no le te malo o Netanyahu. De Palestine, i malo o fatasi, awa lavangi lave mai sesi de kaimi. E tō tama i e Israel. O tau umba i awa tunu o malo o fatasi. The United Nations, don't piss me off. And don't touch me. Leave me alone. When I'm at my business, I will bring and slain everybody that is against Israel. Nei, tala te malo. Nā te whāto i lalo i na o matangata. Oi fo i le tunu e alu fia ula mai i a Israel. E te tau te wāwā i e. Lea la ua matuale mi noie i a sisi o le malo o whātas. Na Amerika lea e alo whātu i a Ukraine. Ma Israelu. Au matua le toi fo i le tamalo. Lele na fo i le saini ngā lima le lava yasu. Whātou whaama, whaalo mai le o Joe Biden. Le na toi usu o te fo i nei le tai awa, ma kwa i pomu i le si vanga o Palestina, ma Gaza Strip, ma i nai West Bank. Mana tua fo i upolo o mai le tusi, e winga i wholafolanga le tua na whailo no o Israel. A tau Israelu le vai, pe tau le sami, pe tau le maunga, pe tau i le one matutu po le toafa. E manu malo, e whaato i la loina, le angai au le atua ma Israelu. O lona no. Ia wale nai alua lua ia, kangoku ia, a patu le atua fue Israelu le teimi. Avatu iei ia vaenga e whaapolonga i le no, pe a whai o le usu stai le tele o mea. A mata mai ai le teimi o le toina o Mose. E moe folet. E le ma whai una avesea le lofo le atua i lona no una whai ai lana folfolanga. Malana ma vaenga.
Hele nana. Watul fa malo e fa fonga mai fo I matu o le tatu o fui pesele o le solo mio. Alo io Samoa la wiloa. Le ua nga I lava. I le tulanga mawalunga. Ia se tasi o oli. Le sunga ya pene mai le. O fui peselea. Alo matama whanau Samoa so le mio. I se tulanga mawalunga. O le taleni. O le opera. Ia po le. Se tausu ope moska ko so le mio I. Ia le mosta to pesele so le mio I. Se munu o taina. Na pesa. Congratulations to Pene from the group. The well-respected and well-known tenor and the dual and 3 and 4 of them. A beautiful Christmas album, beautiful tenors and beautiful voices. Congratulations to you, Pene, of Sole Mio. Ia whapea fo I o lato matua. I le atina eina o nei fo I whanau. Ia ma ua tu matilai ma ta ulele ai fo I Samoa. I le mata upo le pese. Tale di o le pese. La tato wo e tale pese lea. Ia. O tato wo e si e tato tama I malo longa lama. Ia tato toi fo I mai. Wau le tato pole kalame. O le Gagaifo Faiva Samoa ina ua hanapa ngaruenga I le so. Spoiled Breezy. Take my hand and don't let go. I'm addicted to your loving. But if you should know how my love goes, then baby stay close. Take my hand and don't let go. I'm addicted to your loving. But if you should know how my love flows, then baby stay close. You won't ever have to cry. No, no. So wipe them tears from your eyes. As long as you're by my side, you won't shed no tears, 'cause everything will be just fine. As long as you don't let go. Don't let go. Don't let go. No, 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 no. Don't let go. Baby, please don't let go. Everything will be just fine as long as you stay by my side and don't let go. Take my hand and follow me. Follow me. I'll take you down a path so you can see of what this truly means. You are my queen. I'm down on my knees. I'm here to serve you, my dear love. Anything you ask for, baby, is done. Yeah, yeah. I'll cater to you. Anything you need. But baby, please, as long as you don't let go.
sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai I New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lanolangi. Wala au le ese tātupu Funeral Directors I le lua tolu fitu o. Lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu manevalu Norman Spencer Drive in Manukau City. In this update, major cuts to science agencies with 7 Crown research institutes merging into 3 public research organisations.
The Prime Minister's announced the moves today in his State of the Nation speech and revealed the government's also creating another research group to focus on AI and advanced tech. Crown entity Callaghan Innovation will close, impacting about 355 staff, with some roles possibly transferred elsewhere. Departing Science and incoming Public Service Minister Judith Collins says Callaghan will shut very soon. The chairs and the boards have been very much involved in this, the chief executives anyway. I think you're going to see some big changes in the next few months. Labor's calling the changes to science and innovation just reshuffling, not actual investment. Leader Chris Hipkins is pointing out today's cuts follow 350 science jobs being slashed last year. There's no additional investment, significant additional investment in science being announced today. And if they were really serious, that's the sort of thing that they would be talking about. The Trade Minister says he wants deals through the door this year with a government goal of tempting overseas funding. A new agency called Invest New Zealand will roll out the red carpet to foreigners with money to put into infrastructure and key sectors. Prince Harry's decision to settle with News Group newspapers may be the smart move. He'd been suing the group, which publishes The Sun and the now defunct News of the World, alleging they obtained information about him by illegal means over 15 years. It's being reported the settlement is more than $20 million. Royal correspondent Victoria Arbiter says settling will save a headache. At the end of the day, the UK justice system is prohibitively expensive. The cost would have been absolutely eye-watering. So hopefully this has given him the closure that he had so longed for. And that's news. In sport, Kiwi golfer Ryan Fox is feeling rejuvenated as he prepares for the second event of his season on the DP World Tour, saying hard work over the break has helped settle a persistent hip injury. Snow Sports NZ CEO Nick Kavanagh is certain snow sports will continue to thrive in New Zealand despite Winter Games NZ being canned for economic reasons, saying existing facilities will ensure top athletes still visit during the winter months, but they'll just train, not compete. The top of the table Otago Sparks are looking over their shoulder after losing their Women's Super Smash T20 to Auckland by 25 runs. The Sparks face the Brave on Saturday in their final preliminary match. Captain Hayley Jensen says they need to win to stay in playoff contention. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Lo e whaafonga le tautua ma oe le siu whonga o Samoa, le radio Samoa, so lima iwa tolu a moe au kilani, ia, ma le Porkalambe, le ngā Gagaifo Faiva. I le manawa o ngā luenga o tiu te sa whengai ma le atunu, i le neiwai aso ato o tātou taulau, i le ma tonu mai i le whaatawhiti o ngā luenga o le neiwai aso, watu e le whaamalo ma le whaaftai, ia te utu umo le au whai ngā luenga. Whai ngā ruenga i isi ngā ruenga. Ia malatou fo i olo o whai ele ngā ruenga. Fo le domestic duties i to tonu o ainga. Ngā ruenga ma le tautua whaaloto i whale. O le tangata o lo o whai e tamaiti. Whai ele tā ngā mea. Whai ele ngā sisenga. Wa aile to ina ma le olo matua. O le toast ma le iputi le tai au e indu waile fuala au. A ea. Ia le nā. Batu le whamalo, ngā ruenga lei uma mea nā, ia mau tau Faiva nā ua māsari ai. Pea tāloa whailunga o le tātou wapia wholinga, e wini sasa, ia whapea whoi ia leuli vaimoso, ma le tama o Hussein, o Sia Tongiola. Whamai, matamatatu i mātou i Amerika nei, tāloa Sia Tongiola, o Cornelio Amen. Le atau o savea o lo mātou matamatatu matapta pua i atu Amerika Samoa, ai le ulopo veo Amerika Samoa. Ia o lo o tāpua i mai ai. Ia ma mafuta mai ai, Juliana Smith, tālawhalava, malo le soifo mruia, o lo o mai mo mai i lo mātou no ui vaiala i a pia. Amelia Whamoana, tālawhalava, malo le soifo mruia. Whamui nā ula ula, patalo fatu. Mai. Sa vea, molo si le fia leo toe se lau pasene le lei o le whainga malo i le teimi le nei. Ia. Al nai te whaalongo mai a, o watu le tala. A whamui nā ulaula. O le tala le nai watu.
It is not a stable government or 100% at this time. We whaalongo pu o talinga le tala na e watu. E whaalongo le e watu e leo se stable government il take me le nei. Ai, on wai ai le fina ngalo, oi tu ue lua. Whaatoa le file mu, tupu le file mu, al na ua whai atu. E te tau ona toi tangai masinsila le fionga le tamai tai pare mia o ai la lea o le a tofi atu ai. Ia wa isi minister lango e to o sfulma le tolu. E te tau ona wha lango ma i supply and demand. E mana o mia e tau ona wha atoa pūru whangota o le kapeneta. Le sfulma le lima o minister. Ia wha pena fo le sfulma le lima. O minister lango. Ia le na. Talo fatu, whamai alo sina ati. The 10 Commandments per se God's true law rather than rule of law. Hand, purple, blue pen's finger. Ese a kōmengi a kangaka i saunuai. Whamai le tala le sunga Maya J. Lee, absolutely true. The rule of law is just a spoken statement without roots to which is blown out by the wind. Ya le na. Pisone taulafu, malolo se fumanria, fele ke makamaka mai ai. Ya, le tavita. Sui whatau talo whalava uso, talo whatu lausunga le ataua, malolo ngā lue, malo fōli tau longo, maduia lava, ia Faiva matiu te ofenga iai, o lea o le atoi fōi mātou i Sydney, Australia e le waweao ana nei, ia le lei, whaftai le tua sa, maua le avanoa tātou te whailoa iai, ia, ma le whamoe fōi sa maduia, ia le tāwhaonga masio whaletua ia whape fōi na ia walo. Muruia tele le whainga malanga, alofa tele atu, ma ia pui le atua i lunga o le lātoi le ala, lātoi le ea, le lātoi le tai, ia matau nuu male manuia. Ona o mai leo la utala noa le mata aupule nei. A o lo tea le mata aupu o le lipoti, a le komiti whaapale mene e winga ia onga le tunu. I le toa tele o tabaiti whaau u Maile University, the National University of Samoa, po le NUS, I tausanga uma. Ta I toa walu se lauanga I le afe tabaiti e whaau. O whea o I e nei tabaiti. A o whaatido ele malo se polo kalame pa o se polo keki e mawhai ai ona tu uta maiti nei o mua lātou whailonga I tono a onga. O to tono o ngā luenga. O le mea le nao le mai tawina I le tō tele o ta maiti e whaau. Mua o lātou whaspepa ma whailonga. Ai le lopo wheo, ai nao na umao na onga o mai whewheo ai mua lātou whailonga. O nisi wo mai I whaatalitali I awanoa o ngā luenga whawaiteimi. And what does that do to our economy? E le upu whaperetania tau. We become a brain drain economy. O le to mai manga waau tangata. Leo le amatua I mātu tui I. Nā le wingo le nā upu. Whai longa e o mai fō, e le ngā ruru I tono le tunu. Le anga le ingi ngā ruenga. Mā ua lalo le totongi o ngā ruenga. La le me whai. Ioi, fu e lo marau ako pa ua e whakarikari I kai me mō, se awa noa te saua I whafo I ngā ruenga whawaiteimi. Ale o le nā. Ia, ua wawa ai ni ngā ruenga fo, le apalai mai ai e tala whiaunga o lātou whaelonga ma o lātou experiences, ma nā wanoa whai ngā ruenga I atunu I whafu. O tutuila, o ane ila ia lea overstay
I Hawaii ma Amerika. O i sio mai e tā whau i nei. Ia manono whae nei ma solo tamaiti po whewhe su oile a wanoa. E o lai. A lea se por kalame ale malo. Sa te tau na whaia le nawa i tau. Wha se fulu mon tupu tau sanga. O tu lai mai le chapipi o se a wanoa le leilea. Mole a fiunga le tumai tei paramia malana whainga malo, the minority government that is now in the House, with the support of Lauli and the other 20 that he has right now. Fai se melele. Fai se por kalame. A fai mole fai no sao I nisio ngā ruenga mo whatino ni awa noa whai ngā ruenga. Whai ni apprenticeship. Tele whai a onga. Tele awa noa. Ai ele aini e tātou whai a onga e whātutu mua i a onga. Tō tele tamaiti, tō laiti whai a onga. La sisi, la sanga e te tau na tilo iai. Wa ai ia le vaenga lele wa semi-retire. Nea wa le retirement age nai Samoa ma le tausanga retire malolo ai. Malolo man malo. Ai se kupere kanga. Ora toe o nai tangata na. Toe o e ngā lulue. Ia, mos whātete inga lea no o watuan lela. La valusfu lima tausanga le matina. O lo o whai a onga pe alawa. Tele sui mātu tua whapedei o lo o malolos, o lo o le lei pea o lātou wanga waa, le lei o lātou mawhauwhau. E mawhai ai o na toi foi, e fe so soani il whawhita auli o lo tula I mai nei. I le lava o tātou whai a onga. A whaifo wai aini si ua mātutua pa ua ngā ia tu le lima sifuru ma le lima tausanga le ono sifuru. Ua te tau ona wha malolo pensiona. A ngā ia tu le tōtelo le tupulanga te le vau lea ua maua wha elonga. Nei whai ngā luenga. Ai tu utangata nā lima sifuru lima ngā le ono sifuru tausanga leo ua malolo. Manu malo. E o atu e whai isi vasenga, substitute teachers. Nā mō le whai ei se ngā luenga whapena. Se pora kalambe whapena. Lā le mea o le tilo ai. I le paketsi almata ngā luenga wa onga. Why? Haven't you looked into the budget in terms of raising salaries for the teachers, for the policemen, for the nurses? Si I tutongi o tangata nei e whaafsanga I ma lea tunu o yaso uma taimi uma. Emergencies. Whaalewe lave tutupu whaafose. Soifua malolo ina. Si I tutongi. Add in some incentives. Na I nisi whaamrianga ese mai ina. Raise allowances. Whatetele nisi alauni. Pai o la tutongi. Nai whaamrianga. Whio lolo. Whapena foi o na whaapopo I alauni. O ai a le fia sau e whai. Awa o le mele na e tupu. O tutongi o lo iai nei. E tuli tangata. E wha ino tangata. E maua I le mele musua. I li fia alu e whai name. A o whea ea la commitment na whai nei. Ia o uina I tātou te o e ngā lulue ma tau tua I le atunu. O whea. Lesi vai ngā siri leo na matau tia le tu lai mei nei Samoa. Ma tā upu tau Samoa, e leo se mea leanga, lea o uina. O le tupulanga,
malenga ngana Samoa. Mamata upu tau Samoa i to tonu o a onga uma le tunu. A le whaare we lawe le tu lai mai nei. Mai tasi fo i leo vaenga sa mafte na i ei mas tasi fo i o matai. Na sau e wha lau i lola na tusi. Tusi e winga le ngana Samoa o folo sanga o launga. O le fatu fatunga o launga. O le mea leo ua tupu. Ua ta alo isi tangata i maa faufaunga. Ma le au malu mai o manongi o le lolo. I mea sina isi a inga ma le atunu u ma le nu. E tuli atu e whai a onga po lectures, po tutors, i a tamaiti. E o e su e mai tala o le babau o lātou a inga, ma o lātou ngafa whapena foi se ngafa o se swafa. A le su e ai le mawhau o le tangata lea le whai a onga. Tala tuu nai au mai ma wha putu ma whai tau i tangata nei o whai a onga. O le ale me tupu. Nāna uma tuwa o lea paia inga, ai oso mele tusi ele nā whai a onga. Sa wai na olona i ngoa nai sa wai. Male manatu. O ana hia tusinga ma ona mawhauwhaunga ia o iai tonu i. Ai ngoi. Ngoi mai mawhauwhaunga o tangata. Mea ia. Indigenous property rights. O tala tu o le ai. Ma lea nu. O le whanua ma le tapua whanua. O mea na mafua ma iai ingoa maswafa. Tala tu o le nā. A wa afia i mangafa o isi ai. Nala la le nā. E te tau maono mea. Le whaata oto o se ala fua ma se whainga whaavae. Ina ia pui ai mea sina ia a inga. Ia le ala lea o ngā le iona. Whamai e whai a onga o le masta o le anga nuu, e whai a onga ila le anga nuu. Wale ai sana curriculum o mata upu whaatu langa ma whaawasenga i lea taimi ma lea taimi, lea semester ma lea semester. A le watuli tamaiti o e au mai le poto ma le ata mai malu o manongi o le silafia ma le tofa au latu ainga. Tangata mātutu o latu ainga. Nā mai la ia lea te wailu ma whale o le tangata le whaiele vasena. Mai au te matua i te taro ina ia whaafonga mai i lātou o sui whaipule o le Mount Whanoma le Paremene ina ia tangai ise whainga whaavai e pui ai mea nei. Ea watu ai e mwefole ata na whaalongo o tala ai e le tangata le ngafa o le isi ainga ma le so tanga mawhai a i tei le whale wha masino o whanua mswafu. Uko wawai e le mawhau whauma o tangata ma le lātou ngā oi i mawhau whaunga ma mea tō tino aisi. O le tala le nā o te talo ma tu ua lalo atu i le matanga ruenga o a onga ai maise le minister o a onga. Tangai, seu sila, le tei fono o le komiti o a onga. Lau tō whae le ngoa matua. Ale, vena ale, ma le mamalu le tō komiti. Take a look at this. It is important to protect our culture, the integrity, our salutations, our stories and legacies, our legends. Pui malu. O le tā ua le nā. O le tanga i ma le sila i mata upu nei. Ai maise
o le toe wha malusia. Awa, o le si mele nā le tu lai me nei Samoa. E isi tamaiti e tutongi e le malo ia o lātou waonga. Nea fo so ni atu ia fono whawai. Patati ese nisi o lātou tupe. Mapolo ketsi o lo mau anto le tase le miliona. E whasoso ne i mātua ma whanau o lo o a o tawina ia onga maurulunga. Kolisi whapefo i matata ese ma le universite. A whai e tutongi le pili o le tamaititi. Ai umafo e le tausanga e le ausia le mea le whaatino ona o le na tutongi e lista ngata le pili o le tamaititi le. Alono winga. E le ai se nganga tau wā ma se anganga fina finau o le tamaititi le. Langa ele o tilo i le struggle ma le polonga ma le mafutianga o matua. I le ala usu le tai au i ngā ruenga. A wala tamale, le mea ai le tamale, o se vai, o le tōninga, o lona pili le au. O le mea na e tino u, i tātou i le tele o tātou tupulanga i e le ua. Whamanu i nea. I le tātou wa ai, a wala mea le teu i o tātou loto. Ia tau wia ngā ruenga, a o tātou mātua sa polonga ia i tātou. Ia, le nā la le ala iu na watu se tu o lalo fo i le whaafonga mai. Ei tamaiti e au ngā i skorsipi. Ona e te le tau mawhainga. Ai lima vai ia mātua mainga. E puru nau le tamaiti le whaatino ino na tiute le ao. Masau ana results ele lei. Ai se alanga lai tino e lofa i mātua. E wha malusi au mātua. Ina ia toa anga i le aonga. Uoni ngā lulu e mapolonga i nistangata. Ma i le leini ngā luenga, e le leini tutongi. E le ola whalangolangoa i se stangata, e mawhai na tūlai. E atinae, lona lava ai ngā matūto tas. Ela la le nā, tā ua tele, toi fo i mai la utala i le mta upuru nei. Mea tā ua ma mea sina. Ma tā upu tau Samoa i lo tātou ngangana. Ina ia malu puia. Ma wha mole. E ta tau, so se teimi e tūsi ai se tūsi as tangata ale au whaiuta, ma le au whaito wha, ia mai lātou fo i o a samo solo mai mea istangata. E tu i tono lana tusi. Whai le lei le reference, nai tau te si la fia le lei, ma ta upu tātou umale na o le universite. Ne ia awane i tau leanga ina, ma tau ina i tātou. Oni tangata ngā oi, i mafau whaunga o istangata. Ma mea tō tino a istangata. Ia iai, the acknowledgement and referencing o e na maua mai iai mea ia. Le ua whaapipi i le tusi o e lele malale. Io. Se whaatananga aloa ia. E pui ai le copyrighted. Po le wha mau wha i longa ina o le nā tusi. I le tūla whono. Ua te tala atu le tō wha. Ma le whaatananga ia te oe. E wha mau i mea i tono le tusi lea.
Ia lena, tālu sia ia whaalongo mai te ngata nei. Ai mai se, o le komiti, malawa fionga le teitei fono, le tō filing wa matua. Ale, vena, ale. Male mamalu le tō komiti. Le vantu nei na tātou tala noa ai. I mata upu lea i le vau i Israelu, ia whapefo i Palestina. Gaza Strip, ma West Bank. A le o toi o mai nei ai tala i lata mai ale. Sui ale tātou Radio Samoa mai Newcastle i Australia. Miriama Pomare. Ia tangata ia lātou te whaiama le puke o Israelu. Ia ma whaatanga fo Israelu ele to ia ma se lapata inga fo le. Nā mimilo tua, pom. Ia la ngal whariwa kwa Israelu usule pese fo le le tōwhanga. Tōwhanga meke. Pokilo. Ia resa. Nanga lai a mai le tusi. Ia o tau ta talo mo Israel. Tātou ta talo mo Israel. O swinga umma e whaia. Ma le fō tātou tūla lata i le. Whai ngā pānota o le tausanga fō. Sfuru masina, sfuru malitasi masina. Ia lo tali tonunga. E o atu fō i ai. Ia, o toi mawholofola le lei ia mea. Ma o le a telefo i nisi pāti whai. O le a puna whanau mai le teimi lea. A o le io o le teimi. A wā o le masina o ke topa le tausanga nei. O le atatala i fo i le avanoa mō o alela o le stala o le teimi le nei o le registration period of time and cleaning of the rolls, the ballot rolls, or electorate rolls of names and people. Leo te mai atuai. I le sa ua i le ba. I le tele o nisi pati whauwhai o le a whauwhale. Leo o manino mai i le saunoanga le sunga morio o pio. O le stala alo ia. Ma whaawaina le lātou pati. Ua whaingoina o tū mua mapule Republican Party. Nā ia. Pawai atu fo i le isi tu. E fo inisi o i lātou sai tu tonu. O le hero pipi. Ai sa whaadia lo lātou le fifia isu i ngā tofi ia na whai atu. Matupe ia na leilo lo atu. I meo lātou i ngā koko Samoa ma lātou. Le fo te whaalongolongo atu. Mo sa uni fo inisi lātou te lu i tauina. Le wha mau popoina o se vaenga o whaipule. Ma o fo i ele stala le napati. Ia. Ele tau mati. Ei fo in tangata o le whatuotua i le atua Samoa o tasi. La fo o iai o lātou whidangalo. O le ami noi foi. E tau wā mai. E leo nisi lalo le fua le whatuotua i le atua Samoa o tasi. Au nisi foi o le ao e tāpena mai. Seisi ingoa. Mo seisi pati. No winga au te telu tule tasi, lua, tolu, wha. Olo e wawa ai e 5 pati ese ia. Mai tolu mai. Awa o ke topa nei. Leo le atatala e lo le avanoa 4 candidates.
E tauno o atu ia se tema, o le tausanga nei, wa uma le se lau pasene, ona le stala tangata e tusa ma le tasi le se lau, o i tasi le afe. Se lau se furu fitu wafe tangata. E te tau o nā ngā waa e le stala. Mo le whainga panota lua felus fulmane ono. Uma ia se tema le stala. A o le masino o ki topa. Ia o le asawali vali mai loa. O te tala le avanoa mo sui tau vā ta i tō tasi. Ia po o se vaenga fo i o le ata mo e mai lalo se pati o umana. O le stala mo whaalawi loa o la tau sui. E tu mai lea i tu malo, ma lea i tu malo. O i foi. O la e baba ai le to tele o nisi e togi le solo o le ale to o e fai ni palota ba tau va mai i ni tofi fai pule o isi tu malo. And I will keep you updated with that. Candidates that are most likely to come back as a candidate and those who will not be candidates are ia lena, wa nofsila fia ele tunu. Wa umana wha maonia, wha asalanga, ma me wha penao. Tule epa ma lale le pule. Ma ole me fo lale na o lo wha mawina ai, o la soli tu la fono, and convictions. Ele anga ba ai, oni sui tau vā, ile whainga panota, o le lua fe luas fulmaleono. O le finau mai lava o tangata i e tea. Le atau. Whamata e mawhaiona e tu inatu se mana onga o tangata e sila ai. Ale o se Royal Commission of Inquiry se suenga whaapitoa e winga i whaaloto i whale i te tonu lava ia i le maliu o tu au. Lua. Whamata ma whaiu na whaia se private prosecution. Nale o umana watu whaila le tangi al sungai lauli, whaila le tangi ale whale tua o waele, ai o mai i le so, wha mai o la lava su e mai ilo. Pe whaini morianga pe le whaia pe whaila le tangi. La le toi ngā me whapea. Ale mena nā le fisiri wei tangata. Ma le tātou por kalambe ana nafi ma le astona ina se ima vai antu nei. I le tāno ava ma le sili atu le 5 se fulu tangata. Lātou te lango ina. Le maua le atou sa vea. Alo lo whamaia te tai o le tātou te no. Au mai. Mo tō wai lume le funga. Au wai luangu tō le funga. E ai mai lisi pito, ai mai lisi tu. Ai mai i e whapasi koi. Nea la e nā le wingo le funga. Au mai ni le leo. Sua e whapitoa. Forensic investigators. Fau mata, fau le whalongo, fau awala e whatino el suenga. Revisit and review the whole case, the whole investigation of Tuau's death, hit and run. O le tangi le nā le tunu. Ta wala atu ia le a tau sa vea. Mo o tau te tai o le tunu. Whoever's department and ministry that is affiliated with this in terms of an investigation, the Commissioner of Police, the Minister of Police, and of course, the head of the government, lau fionga, ele te maitai pānemia. Ea matua ele whātananga, ma le lango nei e whaile mea.
E le mawhai una tātou o loa langa o le mata leo o le wha. Le mata tonu a leo le wha. Lea na se manu. Lea lava o matangi tonga ina ai le wholaunga Samoa. Maliu o le tama leo. Su i tonu le mata o le niu. Su i le mata lea. Ioi. A whaila e moni le lofa ia Samoa, ma le tangi tautala Samoa. Tawa lantu ia le atou severa. Renee campaign. Well, it is truly a campaign. If not, a royal commission of inquiry into the death of Tuau. Why isn't the ombudsman's office involved in this? Ia whapena fo I ma se whautuanga. Mai le fionga le Lawyer City. O te ofa. Awa e talawhenga I ma talawhenga fo I le Lawyer City. Ona mai a sana whautuanga. Wha le tūla whono. Pea whau o nau. E sa ili le ambi o tonu. Awa e peo no whai atu. O se mea le anga tele, pe ana whapeo te wsilia tu leila I ato. Ana o so watali I leo. Le maliu I le mea lea, le ala o me whai. E tele e moe lele. Ana o so wawhawhine. Ea. E te moe. Tele e moe. Patalu fatu Franco Silio, ia whapea fo I Cornelio Aman. Mai pangpango American Samoa, talo fatu tātou ainga I nā I pangpango, tātou ainga I Malaimi, o tātou ainga I Whitiuta mo Whitai, I Manua, o tātou ainga I lunga I Mesepa, Malaimi, tele tātou ainga lano o whanongolongo mai fōi, ia whapena fōi no uli, ma I tawhtawhano le malai wālele I meo le housing phone na o foi ai tafuna. Lucia so ta lofa ma lo so fu Lucia fa pa ia fe pulai ta lava ya va pe fo io to uma le fa to a matona ngai mai o le malu aso tavae ta lava ma lo le nga lue tu tasi fanga le misa Paulo Federico for mai. One of the MPs questioning the removal of the Divine Mercy photo from Parliament. Speaker replied, it was PM order. The curse will never end. Ia o te le tel tonu le nā mea langa o te le whaalongo ia o Paulo Federico. Po ai o le awhia se mea whapena. E ave se ia le se ata o le nā tapo inga ia le Divine Mercy photo from Parliament. I have no idea and no knowledge of such. Wa tasi nā mea le whuna vesi o nisi o mea o moi lunga le. You tita mo sili, talo lava. O whamai whetu tasi whanga le misa. O le poko moko le ngā o le professor I le Universike a Samoa. E le o se mea le lei, a o le whaikakala ma le fia I loa o ngawha o ainga Samoa. O le mea mongi, e mga o ia o ngā I loa ngawha o ainga o le atunu. E poko le anga, a ea. E sa o le eftu tasi. A anga popoko kere mako o kuskusi fe ule ma sisi palau vale nga o ma fo fonga le ia le o mai mai alo sina ma tam tua matango fiel tato faso ya le na le nga fo ole autus tu se fai ma fo fonga e tasi ala o vai o tangata na o nga ma
a o wina le leo la tō mātua. Se i vanga na ele au pua ai le a o ia, le au mai makau ai, mai ala ko vaska amuru ngoi. Ia ele whiu ki aisis, e koe kau ai a kuai, whiu ki ai ia, ia kou raf pua. Le la, amelia whambuana whaafitai e te oe le wha mapopo, o le tātou vasenga ma le tātou ainga tus. Ia, whaafitai ali i ria le whainga malanga tā vita, sui whatau ma le whaltua, pisone, nā lola sui fumanuia. Ia, le nā, o le ua toi luas full minute, o na tā leo le itu la fitu, ia matau walunga tuai fo i ma le tātou porkalambe. Ia, pe a mai ana ia tātou whasisilanga nei. Baby, Lomaki! Hey, hey! Oh! Beta Drive Doctors, i le tau langa whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo i lātou is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whai alo sa ili sea o ngā a matamolo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea ai le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa i Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. E ui le whaingata Pei o se sala a se pangota Tuku whesilia I pe ai sea Le o ti o se tui ina tinga La urupe ua le olo Ua mafuli le la au sa wha a paolo Le pale ua le so Mo tu le wha a so Ai pule lava o ele Luali isi elo fa mai o vai vai Fiu e fava senga o nei tinga o ya Ua moa tu le sa taula ya yo le va ai Atua o ona le de ipu o winu ai Mai mau pe ana ma fai na toe liu le tai Lo leo ma lau kitara se yo toe fa lo ngota si Ui I leo te lo ua e fai pese a I le lani Ai o no lo umisia o oi e mafu ai lo tani Whaafeta I manui a le nei ua o sapai I le tale ni sa e fina ua o sapi Ma ui e le a ai o anganga Tofa o e manui a la malanga E ui le whaingata Pei o se sala a se pangota Tō whesiri ai pe ai sea Me o ti o se tui ina tinga La urupe ua le olo Ua mafuli le la au sa wha a pao Le pale ua le so Mo tu le wha a so Ai pule lava o e le atu botu
O fianga mai le NATO Brothers e tau walunga i ai ia le nei fo ia fiafi o le whaatawhiti o ngā ruenga o le nei mai aso whaawitai i le atua ono o awa noa le nei. Ia ono o tātou maua e whaasoa ai me whetu whai i le polokalame o le ngā Gagaifo o Faiva o Samoa. I le nei fo i aso tofi. Ia whaamalo mo i nātou o manawa ngā ruenga. Ia maua sauni e tufo i le fale. Ia po o lunga fo i o le ala tele. Ina ia pui pui ma tau tai le atua ia tau nuu ma le manuia ma le saunga le mui maonto malawa. Ia whapena fo i la tau uanga i mai le sifi po. Manuia ia lau tau whaabui boe o le alama le ngā ruenga o whia fo i le whale whai ngā ruenga. Ia pui pui le atua. Lau tau soifua ngalue ma le soifua tau tua. Ia matala i le po. Ia lava le malosi. Ia ma o voisina be fai le breaka la ia sina tau mafutanga ro waluso ai le loka riskangaka e kali ele uso ai falango lango ai sina i tangata na e atu mamat ia mala tau ia o tau du le fale alu mo le vai halu le vai ia na sa wai lona ia le fai ia le tau wafo o singa tau langa ma fai ngā noto le fiafi fai mare me ai tali le sua ya o se malo longa file mo ia manuia tele lo tatu tano fa mangalo fo i se leo la ona pa fai ua lape i lau fa fonga ya o suanga na o le batele avatu au mai ai fa aftai ia wa le va vai tu fo i le au palau vale lungo tanto por la me ai le tau fio le tau fio e wa ke lo ai lo fa le ke ia malo fo i fale tangata u ia na sau meo fake pages fo lele ma ta mo lo wingo ma ye ia meo o ato meo ora ilunga ia kusala ma la kale fa ya asa wala ko le beolo e pala wala sa wala lu ko po ana mele era un ko me ola no mele ia ra mai le tua per via tele ia le sumai le sunga le pali ia e tau avele ngā ruenga i le fiafia nā nei au te tu ua autou i se tasi o a upese ua whai ngoina. Ia na o masani i le tunu. Le nofoto tasi no o e asi o se valval ko kasi foia o i se vai pole ase me whai le fiafia. Yeah, I would love to read your comments tonight and thank you to all our friends and family on Facebook page and also the YouTube channel. You look after yourselves and we'll see you here tomorrow at the same place, same time. I Gagaifo Faiva o le Radio Samoa te heao. Ria tele le fiafi. Foto atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le alo whahe mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o